maze gusubira mu ijuru abungere baravugana bati nimuze tujye i Betelehemu turebe ibyabayeyo iby'umwami Imana gitumenyesheje. Bagenda bihuta basanga Mariya na Yosefu n'umwana w'uruhinja ajyanishijwe mu muvure w'inka. Babibonye babatekerereza iby'uwo mwana nk'uko babibwiwe. Ababyumvishe bose batangazwa n'ibyo abungeri bababwiye, ariko Mariya abika ayo magambo yose mu mutima we akajya yatekereza. Umurongo wa 20 niwo dusorejeho, maze abungeri basubirayo bahimbaza bashima Imana ku byo bumvise byose no ku byo babonye nk'uko babibwiwe. Amen. Haleluya. Muri aya magambo menshi nsomye ndashakamo amagambo makeya. Amagambo make turi kuganire. Nkunda ijambo ry'Imana cyane. Amen. Haleluya. Amagambo atatu. Ya mbere nagira ngo kuri iyi Noheli tekereza iki kintu. Amagambo dusomye ndimo kuyasoma natangajwe ni twaravuze ngo ubwiru bw'Imana burakomeye. Imana kwigaragaza yambaye umubiri. Yesu akiyegeranya agatakaza ubumana bwose akajya mu nda y'umugore. Ikintu nshaka mbabwire cya mbere hano, ubwiza bw'Imana ntabwo bwabonekeye i Yerusalemu mu rusengero, nta nubwo bwabonetse kwa Herode, nta nubwo bwabonetse ku mutambyi mukuru, bwabonekeye abungeri bari Betelehemu. Kuva Yerusalemu kugera Betelehemu ugiye n'imodoka iminota 15. N'ahantu ushobora kugenda iminota nka 45 n'amaguru. Hanyuma natangajwe n'ukuntu abantu baciye bugufi abungeri b'intama aribo bamenye ko Yesu yavutse. Abantu rero bazi ngo ububyutse buzatangira mu madini manini muri mega church. Ushobora gutangirira i Betelehemu ku bantu bafite umutima wo kwagira neza. Nabasabye gusoza ngo ntituzaba abanyedini, tuba abana b'Imana. Kubera ko abana b'Imana bonyine nibo bashobora kumenya ko Yesu yaje. Reka mbabwire, Imana yifuza ko ubwiza bw'Imana butugarukaho. Ni byiza ko abantu bagurutse babo. Imana ishimwe ko bagurutse. Ahubwo icyo nakwibaza, imbaraga zabaguye turazifite. Ubuzima babagaho bwatumye baguruka, twe turabufite. Ikibazo ni icyo cyonyine. Tekereza aho umuntu yuzura imbaraga muri we zikamwuzura zikamugurutsa. Aba bantu twakomotseho bari abantu ukora ku myenda yabo ugakira indwara. Ni ukuvuga ngo imbaraga zavuye mu gice cy'umwuka zica mu gice cy'ubugingo. Imana iguha umugisha zigera inyuma no ku ikoti. None twe aho tugeze dusengera umuntu urwaye tukanamukubita Bibiliya mu mutwe ntakire. Aho niho tugeze. Kuba abantu baragurutse, Imana ishimwe. Kuba Imana yarakoze ibitangaza umurenge, Imana ishimwe. Twebwe tubaye ububwe buzi. Turi abantu buzuye imbaraga z'ubumana ku buryo ubwiza bw'Imana aritwe bwatangiriraho. Ejo navuze ibintu bishobora kwimura icyubahiro cy'Imana mu bantu. Navuze ibintu 10, ntabwo umunsi ntibubigarukeho. Nagira ngo ijambo dusigarana kuri uyu mugoroba, ubwiza bw'Imana bushobora kuza ariko bukabonekera umuntu yiteguye. Nagira ngo mbabwire ibintu 4 byatumye ababungeri aribo babona ubwiza bw'Imana. Impamvu ya mbere yatumye aribo babona ubwiza bw'Imana nuko aribo bahora bari maso igihe abandi basinziriye. Nibo abantu bari biteguye kubona marayika. Bahora bari maso mu gihe abandi basinziriye.
nagira ngo mbabwire itorero ry'Imana duhuriye hano uyu munsi. Ndabizi neza itorero ry'abantu b'Imana turasinziriye, ntituri abantu biteguye kwakira ubwiza bw'Imana. Kandi Yesu yaravuze ngo mube maso musenge mutajya mu mosha. Abantu benshi bafashwe na mosha ya Satani kubera ko nyine barasinziriye, basinzira no mu gihe bakagombye kuba bakangutse. Nagira mbabwire ko impanda igiye kuzavuga izumva gusa n'abantu bari maso. Abasinziriye ntabwo bazayo. Mwite mwibuka umugani w'abakobwa 10. Nagira ngo mbasabe, wacuruza dodo, wacuruza supermarket, waba udakora na kimwe, ibintu byose ukora uri maso. Ubitekereza ko Imana ishobora kuvuga. Ejo nababwiye ngo imishinga ntizabuza Yesu kuvuga. Ibintu byose ukora ugerageze kubikora uri maso. Amen. Icya kabiri, ababungeri bari abantu bumvira. Marayika yarababwiye ngo bagende nonaha, bahita barahaguruka bajya kureba badategereje ko buca. Hari ibintu byinshi Imana yatubwiye tutarimo gukora kandi tuzi umumaro wabyo, kubera ko bitura abantu bahaguruka nonaha tuba dufite izindi mpamvu. Nagira ngo mbabwire abantu b'Imana twahuriye hano, gusenga ni nonaha, kwezwa ni nonaha, gukorera Imana ni nonaha, gutura ni nonaha, gufasha abakene ni nonaha. Ejo ntabwo ari aha, ntabwo ari aha. Twese ikintu Imana yaduhishe n'ejo, ntabwo tuzi uko bizaba bimeze. Iyo umuntu ibyo ugomba gukora uyu munsi we gutegereza ejo, ntabwo bategereje ko buca. Baravuze ngo duhaguruke nonaha. Twumvire icyo marayika w'Imana yavuze. Hari abantu biteguye guhaguruka nonaha. Cyambere bari maso, cya kabiri bari abantu bumvira, bahise bahaguruka badategereje ko buca. Mu ijambo rimwe ntabwo bashizemo logique. Icya gatatu, bari abantu bafite kwizera. Ni gute wakwizera ko umwami w'abami yahanuwe imyaka 700 imbere, abahanuzi bose bavuze ko yavukira mu muvure we? Muturi nange sinabyemera. Imana mu muvure bari bategereje Mesiya azaza ari umwami, agakuraho ingoma y'Abaroma n'Abagiriki n'abandi bose babanje, Isirayeli kikaba igihugu cy'igihangange, hanyuma mbese akaba umwami Yerusalemu. Ntabwo bari bategereje uruhinja, niwo mutego baguyemo kugera uyu munsi. Aba bantu bari bafite kwizera. Inkoni gukubita kwizera ni logique. Iyo utangira gufata ibintu byo kwizera ukabizana mu bwenge biba bipfuye, kubera ko rimwe guteranya rimwe ni kabiri. Mu bwami bw'Imana rimwe uteranyije rimwe ni 0, ahubwo rimwe ukuyemo rimwe ni kabiri. Kabisobanura kwizera uteranyijeho ubwiza bwawe, abo wita babi bose bazarongorwa ureba, ubumbirwe kugeza igihe uzamenya ko Imana ari itanga abagabo. Kwizera uteranyijeho diplome yawe, uzandika jerone, inkweto zihengame, uzageza igihe uzamenya ko Imana ari itanga akazi. Kwizera uteranyijeho umuryango ukomeye, bashobora kutagira icyo bakumarira. Ariko kwizera ukuyemo ubwoba, kwizera ukuyemo gushidikanya, kwizera ukuyemo uzabona igitangaza cy'Imana. Yatukirishije ubupfu bw'ibibwirizwa. Ibi ni evanjili ya foni n'ibisazi. Muri siyanse ntabwo bemera ko sida ikira, ariko tuzarambika ibiganza ku barwayi bakira. Amen. Muri siyanse ntiyemera ko diyabete ikira, ariko nabonye abantu bagize diyabete nta muti bameye. Izo mbaraga z'abakije zirashakorera mu bize. Tugomba kugabanya kubishyira mu bwenge, ahubwo tukabaho ubuzima bwo kwizera. Umukiranutsi azabeshwaho. Ni gute bizeye ko umwana w'uruhinja, umwami w'abami yavukiye mu muvu? Bakuyemo logique baragenda. Icya kane,
bagarutse bashima Imana banezerewe kuko basanze ibyo marayika yababwiye ari byo biri ukuri. Dufite abantu benshi mu rusengero batabayeho ubuzima bushimwe, ahubwo bagorewe mu nzu y'Imana. Kuba mu nzu y'Imana akaba nyine kuko nta kindi ariko akaba hatishimye. Reka mbabwize ukuri, hari ibintu byinshi Imana itarama kandi yansezeranije, ariko ibintu byose yansezeranije bizansanga mu nzira ngenda. Nta kintu kizatuma ntishima, icyo yakoze muri njyewe kirahagije, yampaye agakiza. Agakiza karandyoheye, numva Yesu anyuze, ibyo azampa n'inyongera, ni impamba yo mu nzira, ntabwo tuzabipfa. Numva mpagije. Abantu benshi ntabwo banezerewe icyo Yesu yakoze, kubera imigati batarabona, kubera ibyo basengeye batarasubizwa, bababajwe nabyo, kandi icyo Yesu yakoze gihagije. Amen. Agakiza karahagije. Amen. Iyo ndarishoje. Ijya kabiri, umurongo w'10 watubwiye ngo ndababwira inkuru nziza y'agakiza. Kuri Noheli nahoze nsenga ngo Imana iguhe inkuru nziza yasimbura inkuru mbi wumvishe. Amen. Abantu benshi batunze amakuru mabi, batunze inkuru mbi zuzuye imitima yabo, babwiwe ibintu bibacisha bugufi, babwiwe ibintu bibatsikamira, imitima yabo irarushe kubera amakuru mabi bumvise. Ariko dore ubutumwa bwiza bw'umunezero buzaba ku bantu bose. Muri Isirayeli iyo bavuga ngo ni inkuru nziza, iyo habaga havutse umuhungu babyita inkuru nziza. Hanyuma mwibuke ko uyu muhungu tuzabigarukaho ejo, biravuga ngo ubutware buzaba ku gitugu. Ahantu havutse umuhungu ntihavogeko. Ntabwo Isirayeli bapfobye abagore oya, ahubwo nuko iyo bivuga ngo havutse umuhungu haba ni umuntu ufite icubahiro, ni umutware, ni umusimbura baba bavuze ibintu byinshi. Nubona ukoze ibyaha 2, 3 ugakora 5 ukabona ntacyo bigutwara, uzamenye ko nta muhungu yahavutse. Iyo umuhungu witwa Yesu yavutse mu mutima wawe, ibyaha ntibivogere. Haba hari icubahiro, haba hari Yesu, ibyaha ntibyinjira uko bibonye. Bavuga ko ari inkuru nziza iyo habaga havutse umuhungu, himye umwami, cyangwa iyo umuntu yaburana urubanza akarutsinda, nabyo babyita inkuru nziza. Ikindi, iyo umuntu yabaga ari imbata akabaturwa, nabyo babyita inkuru nziza. Ikindi, iyo bajyaga ku rugamba bagatsinda, nabyo babyita inkuru nziza. Hanyuma iyo babona umwero w'igihugu kuko bari mu butayu, iyo bahinga bakeza, nabyo babyita inkuru nziza. Ni izihe nkuru mbi wumvishe mu buzima bwawe? Wumvishe amakuru y'abapfuye, wumva amakuru y'abafashwe ku ngufu, wumvishe amakuru y'ibitagenda. Tubitse inkuru mbi nyinshi mu buzima bwawe. Kuri iyi Noheli Imana iguha inkuru nziza, asimbura inkuru mbi. Ndababwira ubutumwa bwiza bw'umunezero buzaba ku bantu bose. Inkuru nziza Imana igiye kuguha uyu munsi ntizagarukire kuri wewe, izafate n'abana bawe n'abuzukuru n'abuzukuruza, izaba uruhererekane rw'inkuru nziza. Abantu benshi bariyanga kubera inkuru mbi bumvisha. Uzandebere ukuntu abakobwa bagufi bambara inkweto ndende kubera inkuru mbi gusa. Igikomere cy'ubugufi akaba yimanitse, na santimetero yiyongereyeho kubera inkuru mbi yumvisha. Kuva umunsi bakubwira ko mu kanwa hawe hasa nabi, iyo nkuru ukayumva, iyo usetse ugira ngo kaburangiye, ntawe wakubonera mu kanwa kuko wakiriye inkuru mbi. Uzi kuvukana n'abantu bari finyore mu maso, wowe udashimishije cyane, bakayibaza ngo nk'iki kivukayo. Ukakira inkuru mbi wowe muvukana. Uzi kuba barabyaye abakobwa 3 bashaka umuhungu wa 4 ugahita uvuka uri umukobwa nanone, ugahita uvuka uri inkuru mbi. Uzi kuba baranzuye ko batazongera kubyara, hanyuma ugahita nanone basama batabiteganyije. Uzi ukuntu bihinduka inkuru mbi. Abantu bagize inkuru.
uzi kwiga, uzi kuzaramira iwanyu, ubuzima bukagenda neza, hanyuma iyo diplome ikazabura akazi. Ni inkuru. Abenshi muri mwe mwagenerwa inkuru mbi. Mwagenerwa inkuru. Twumvishe inkuru mbi nyinshi z'abapfuye kandi bapfuye nabi, ari amaraso yacu. Izo nkuru mbi zose zibitse muri twe. Ndabizi ko ari amakuru mabi menshi bumvise. Uzi gutekera umugabo ibitunguru byakuriye mu maso, ntacyo utakoze ngo yishime, agahita akubwira nabi. Kandi ibitunguru byakuriye witeguye ntacyo utakoze, ugahita wumva inkuru. Abantu bumvisha inkuru mbi nyinshi bagendana, kandi izo nkuru mbi zihora zibacisha bugufi buri munsi. Nabonye aho abantu bumva inkuru mbi, uwo umugenzi we baramubwira ngo uri igicucu, nta n'icumaze, nta n'ubwenge ugira. Akazagera igihe akagenda yivugisha mu muhanda kubera inkuru mbi ahora yumva. Wumvise inkuru mbi ko udashoboye, wumvise inkuru mbi ko ntacyo umaze, wumvise inkuru mbi ko ubuzima buhagaze. Hari amakuru mabi wahawe n'abagabo bakubwira inkuru mbi. Uyu munsi, uyu mugoroba Imana ishobora kuguhindurira inkuru. Naho Umwuka ku murongo wa mbere aravuga ngo dore mu mpinga z'imisozi amaguru yuzanye inkuru nziza, akamamaza iby'amahoro. Yuda we, komeza ibirori byawe byera, higura imihigo yawe, kuko umunyakibi atazongera kunyura iwawe yatsembweho be. Munamisha amaso dusenge ndashoboka. Ndashaka gusengera abantu babiri. Uwa mbere ni umuntu utarakira inkuru nziza y'agakiza, akavuga ati ngewe nubwo mbimaze n'igihe, nubwo ndi ku rusengero ariko sinkijijwe, ndagira ngo kuri iyi nohe nakira inkuru nziza y'agakiza. Niba ubizi neza ko udakijijwe, utitaye ku myaka ubimazemo cyangwa wivukiyemo, ukaba ushaka kwakira inkuru nziza uyu mugoroba, impano nziza waha Imana kuri iyi nohe, muri izi mpera z'umwaka, ugwiye umutima wawe. Ikintu wahitamo, amahitamo meza wagira ukazarinda upfa uticuza, uguha Yesu umutima wawe. Inkuru nziza ikinjira mu mutima wawe, kandi iyo nkuru nziza irasimbura inkuru yo kunanirwa. Ndabizi ko ibyago bikora utari kumva, ubyisangamo, wabuze imbaraga, hanyuma uhora wakira amakuru yo kunanirwa no gutsinda. Hari nubwo Satani ajya kubwira ngo Imana ntigukunda, nta nubwo Imana yakwemera, ntabwo yakwakira urimo bigugira, ufitiye inkuru nziza. Imana yakwakira ukwemera. Ubwo ugihumeka, Imana ntirarangizanya nawe. Uyu mugoroba Imana yaguha inkuru nziza. Uramutse uhari, uhaguruke dusenga. Umuntu wenyine ushaka kwakira Yesu, ndashaka guha Imana umutima wanjye w'Imana kuri iyi noheri, kugira ngo Yesu yinjire mu mutima wawe. Uwo muntu aramutse ahari, uhaguruke dusenga. Umuntu ushaka guha ubuzima bwe Yesu, akavuga ati ndashaka ko Yesu yinjira mu mutima wanjye, uhaguruke dusenga. Imana ikumugisha, Imana ikumugisha. Umurinde rimwe ngo mpisemo waranyizwa, ngashingwa ugaheza. Humura. Icyemezo cyiza wafata mu buzima ukazarinda upfa uticuza, nuko Yesu atura mu mutima wawe. Erega ashobora kuba waramwakiriye nk'umukiza ariko utaramwakiriye nk'umwami. Akwiye kuba umwami w'imitekerereze yawe, akwiye kuba umwami w'ejo hazaza, akwiye kuba umwami. Inkuru nziza igasimbura inkuru mbi. Mana ya Aburahamu, Mana ya Isaka, Mana ya Isirayeli, abo bahagaze imbere yawe si abanyabyaha kuruta abandi, ahubwo uyu mugoroba barashaka kwakira inkuru nziza, barashaka kwakira inkuru nziza. Yewe inkuru nziza y'agakiza, ndabizi ko nawe ubishaka. Umunezero wawe ni ukuba mu bantu,
muri Emmanuel. Imana yishimira gutura mu bantu, tura muri iyi mitima, tura muri iyi mitima, tura muri iyi mitima, tura muri iyi mitima. Baguhaye ikibanza, baguhaye ikibanza, baguhaye ikibanza. Ngwino uture mu buzima bwabo, ubyige inkuru mbi, ukure inkuru y'umubabaro, ukure inkuru mbi, ukure inkuru mbi, ukure inkuru mbi. Abigishwa bamanuka Emawusi bari bafite inkuru mbi y'uko umwami yapfuye. Uwo bari barakurikiye nta byiringiro, birangira apfuye, kandi apfuye urupfu rubi rwo ku musaraba. Ariko ngo uje iruhande rwabo wabwira inkuru nziza, uko wavugaga imitima ikanezerwa, uko wavugaga imitima ikanezerwa, uko wavuga yo kubaho kwawe kuhari imitima iraruhuka. Guhura imitima, barindisha imbaraga zawe, manyuye umutima, bahumuka amaso, bamenya ko ari Yesu. Baravuga ngo ntimwumvishe ngo igihe yavugaga ngo twumve imitima yacu inezerewe. Ngwino uvugire muri iyi mitima, ngwino uvugire muri iyi mitima, imitima igirirwe neza n'Imana. Urakoze mu izina rya Yesu, amen. Yakiriye inkuru, wenda warabenze, hanyuma urababara cyangwa warapfushije, wakira inkuru. Inkuru mbi twakiriye ni nyinshi, ntabwo nazirondora, ni nyinshi mu buzima. Hari inkuru mbi twakiriye zigenda, izo tuzi twenyine abandi bantu batazi, umutima wawe uzi. Uyu mugoroba mama ashaka kuduha inkuru nziza. Wenda ni inkuru mbi wabwiwe na muganga, Imana ishobora kuguhindurira inkuru. Mu butware bw'ijambo ryawe, mu mbaraga z'amaraso n'umusaraba, Mana wampamagaye, Mana wanshoboje kuba hano. Ndakwinginze uyu mugoroba wa Noheli, duhindurire inkuru, duhindurire inkuru. Muri medesine y'ijuru bamanukana abaganga bakwiriye, bavure abantu bawe. Abakiriye inkuru y'uburwayi bazatungurwe n'inkuru nziza. Abakiriye inkuru mbi yo kubura urubyaro, umunsi umwe bazakira inkuru nziza ko batwite. Abagiye gushaka ibyangombwa bakakibya n'inkuru mbi, umunsi umwe bazatungurwa n'inkuru nziza. Abumvisha amakuru yo gupfusha bazumva inkuru nziza z'abavutse. Abakiriye inkuru nziza turabigushimira, ariko n'inkuru mbi nazo uzikureho, inkuru mbi uzikureho, uzisimbuze inkuru nziza. Uyu mugoroba uduha itangazo ry'inkuru nziza. Ibyanze byemeye, ibyari gutsindwa bihindutse gutsinda, byari intege nke bihinduka imbaraga. Duha inkuru nziza. Wavuze ngo ndababwira ubutumwa bwiza bw'umunezero buzaba ku bantu bose. Uyu mugoroba uduha inkuru nziza zizasimburana mu binyejana. Uduha inkuru nziza zizasimburana mu bwoko bwacu, zizasimburana mu bavandimwe, zizasimburana mu nshuti zacu. Turarambiwe kumva inkuru mbi, turarambiwe kumva inkuru mbi, turarambiwe kumva inkuru mbi. Uyu mugoroba tumenye ko hari ubutumwa bwiza bw'umunezero woherereje isi. Uyu mugoroba tumenye ko hari ubutumwa bwiza bw'ibyiringiro woherereje isi. Natwe turi mu isi twakiriye inkuru nziza. Uyu mugoroba twakiriye inkuru nziza, 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 uyu mugoroba twakiriye
urakoze kuri ahantu, urakoze kuri ahantu gukiza indwara, urakoze kuri ahantu ngo wirukane abadayimoni, urakoze kuri ahantu ngo muri bikomere, urakoze kuri ahantu gutanga imbaraga, urakoze kuri ahantu ngo wubake ingo zari zimeze nabi, urakoze kuri ahantu, urakoze kuri ahantu, urakoze kuri ahantu gusuka ububyutse, urakoze kuri ahantu guduhagurutse mu mbaraga, urakoze kuri ahantu kuzana impinduka, urakoze kuri ahantu kugira ngo duhindure nziza n'izina rya Yesu.